Kakhat nyo tarik unay tung, kabadai kasni kerpang ya kahnyo Tribute Council, HYC, ya kabala suit la syor hakasnem 8,000 khatsaw, bat hakani kasni, kakhat nyo tarik unay tung, 8,000 pusaw, kadap shipos nem pura kajing ya lenti jong kaseng, kabadai ru kasni kerpang jong kajait benriu, namar hakani kasni, kajait benriu kajukan mau kerpang, kabadai kasni yap jong upaim tirot sing siem, ubadai usiem jong kahimanong klaw. Hakani kasni, kajing rakhe kalong kaba isyong kun, habalawan ban Shim Bynta ki Spah Ngut ki Dkhot jong ka Seng, na Kylleng ki District Circle, bat unit bapir, ringkat ki jing shot, jing ruai na ki samla, bat ki jing le kai lingkot na ki khun samla. Hakani kasni, na kaliang President rangba jong ka Seng, uba Roy ko parson rem, haba ay jing kren ulaong, baka Seng hadu menta kadang scam kanong rim, bat yeng halor kahok banyadaya ka jait benriu. Ulapan kan mauru ikimat jong ka jait benriu, kiba kentup ka ILP bat ktin kasi, kiba day kimat kiba hakmat jong ka Seng. Ula ongru, baka Seng kandang beteng banla kat bala, ban rat ding kong ye udrak, ubala jellay, hapo ka jella. Kaseng kalayo ruban pelait pat ba, ya katup jing ruai kabaar jong ka HYC, kabala tip ka heiho, ya kabala penbit penbiang da ka kenhun, somersault, badru ya katup ka kot sa jing kenmau, jong ka jing ya lenti ba shipo Snem, da kinong ya lambarim bat menta jong ka Seng, ringkat UMDC jong ka mau kenraw constituency, uba Martel Mukhim. Yang senap berkempang jong kejat dari neutral, buat Dkhot bakadai menyom hak hakil yang baru keberkentuk yang kahok penyada buat pankentir yang akan jong bunta ter. Kawin kimat kibagaseng layeng nadu balaseng ya ka katakan lagi ina lain pemen kabah kari kamat kabah khatu jong bentuk jitawa jong seng dari soti benong baka sorkar jalan kam shim kial ni pang naman ko mangyari haduk kini gisni haduk kali nasi ko pamanta ni kum ka kenun ni nangya dawa bat yai kwelenti baka LP kabalong kabangijong dalong kata kastie kabanyada ya kitrai muluk na kajik wai shlong jong di boy hap hakani gani ke jongi kajik kensing jong ka sorkar jalan Halo kani isu kapun bitar yani dikun samla jong kani kibadan kajik kre nak bentang sup kasngan jong kajak kendri di berokoi lada kasuma lada kasorkar kakuman laka sorkar kalia banbutin bat kasorkar bedeng halo kani gapang ngrekung kaseng yin yai ki yai sa bandawa ng sorkar bakali ban petri kami KLP hakini gilum kibail ya kijoki
Kiamana sesi amendment bill jong Snem arja arpo yang pagaseng kajuai bukti nagapos sa kapor hadu menta kampat longan. Bat kani kalana penduk haji ko cucu yang kikun samla kari ibatrang banyadai na kari kemulut lembah kikendangan kibaklan. Ngidon kegentiin kebong bakakitien kalau budak ubah peniapir yang kecil gerbang jong kacai peneriu jong kawai kacai peneriu nak kawai pengun to ai benginya trelang ban penduk jat yang kari kecil siu kepala londok longsnam hakai imlang saklang jongi imlang balen bakung keseng ngidai tamitai kenhun ni berit hapliang jong kacai peneriu nyutra ngeri ngin penting kenapa Bana Snem jong kari kenhun kajongi yin yai sei ya kikun sama kiri ramba kibanya kit ya ba ya kelengkor jong kari bakajak pendiri kajongi kumbaga Snem ulong shwa katut akitit Snem kajongi pakung taru kekentu yangi tur syafrang sipai kari katong para sipai kadan hakmat kumta Dkhot bakaperta yangi bangin ya teli kawai bat banlong kajingkerman kajing syai bat kitelau berhem nak bentak bat bansa bat bankiu kajak kendri nyutra kabaye ya kajongi tur syafrang sipai kari kublai sibun kublai syajaru Islam ke HYC Islam kari bakajak kendri nyutra kibar kuwe kublai sibun kublai syajaru. Thank you.